experience liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu buriya bikomanya seka ngo kwanira kirangi ejo boyiko kire chechi brand ao ejo kire chingi ya kirage kirangi chiga nigo kire chibirengo ao nabono babata kirangi cyo wakwa imeye nyumba isiko ya nyumba kire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo kire cyamache inyaranga kirangi chiga nigo kire kurwase kire chiri burigike iriya gatigati wekari guri iriyabantu bati buigo imeya uru superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya kirangi wikabuno uraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya uru superstores na bwokwege namuna ekala ya watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutari rero eriwe nyorere abamanyi nabuigo enekenga enyumba yao use asomete use kire kibya sara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite kirangi cha Crown Paints eduke yiga ya uru superstores yero tokase enyumba ya uru complex muri umucyugo busongo iyirange neduka ya Safaricom nigo ngutuka bari ase nyumba ya JM Towers iyure angene ringi ya Credit Bank asamage bakere simbetera se namba cyabo 0111161500 uru superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Fort Hospital nigo kurania a clinic kyabene asichinse mochi kubwa cardiology, diabetology, gastroenterology, nephrology, internal medicine na clinical care. Yirabe chaketari kyandane tariki kuma mutinyuga tano umukwiga asenya gitari ya Medford Osumuchi Ubusungo. Tarere asenya gitari yo ere ase Kisi Hospital Road Busuba Keresimi ase number 0101001127. Consultation nechishiringi kiri busatu. Vipi mbona mbota hapa nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza wadogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Werebe mwanchu wa umu rigerali letukaligali alero ali alamisi chi tariki isano na isato umutinyino yo gatano umwaka wa 2025 nirituko ligi ya kigima ase ababwatani bekantege katolika barakandi go chenga kigima magiga ya aba cardinal abalenge ase chinsemo chia Vatican anene mono bamanyikatabu na conclave abanyaraka bakomochora botuba gwanjira nagochora umupapa umuye oyutogo chikonyaraka batokumanya ase kage kakere mutwe nabayigo mwancho murigerali nigo murayibwense umusike William Samoei Ruto anyaleka bagagochora abantu batano na babere abagochikoba yamagochikoba umunyakerugo bwekyombe keligia IBC amo naba commissioner bande batano mo abwasanya ko bakobatoka muri tayu gochia ase bunge irenyaka bakonengigwa na baise ko banga baitigwe ne bunge nigo barego chorwa ya masayamo nege korkinga ekyombe keli ya IBC ngange kerego ika omwali bokorosigwa je ni gongoro ku Haruni Ototo Nyangiri kurwa senseme menyeriro niga kurwa Wilson Makoli na negatia na kwaliganiri ase enchira yobekiranu ekyonga chinsa ibere
si kamiti yegia pungete biku boy ke kamiti yegia ndo manye kriteri bako toka jwana bandaba Ugusangirirwa kwibirengereri igoro ya NGCDF wikomwalio ime county ya Nyamira mono abantu ba civil societies barente nkwana igorunga inkiyeko gararero batali wanchirwa babe bakuwakilisha mangana abo na mangana y'abananchi muna bagakorire kare bararia nabarikie kurwa sorongoro gusikonyora amegirio kurwa se kiumbe ya KCA gose Kenya Correspondents Association abwatani be kanisa yege katoliki nigo bagendete kuganya obochori obo bagendete gukoreka bukori borigia omupapa omoya Mwanchu murigereri gati yali nyakabago twikera sichinga kichabonekana ari muna omurai bwense omoske William Samuel Ruto iganyakaba gakubwatuka amalieta y'abantu batano na babiri abagochia ase bunge abanyakaba kunengiwa na gochorwa buna aba commissioner bekiombekerie bwake bwechikura kimanete muna IEBC se bali banyakaba gochorwa ngamona Erastus Endung Ethekon kuruchisa moja Turkana una munyakirogo aravu abande banyakaba gochorwa buna aba commissioner abatano mo ani Njeri Nderitu Moses Atulala Muhwana Mary Kareti Sorobiti Hassan Nur Hassan Francis Odhiambo Adwal na Baigo Faima Arafat Abdalla ayo malitabo agochiko ikiwa hosio bwe bunge na kunengiwa bakunyaraka bagwetiko ne bunge banyaka bagochorwa buna aba commissioner bekiombekio kia IEBC togotika nayo manchu murigereri nogo semelia no mogoko monene kurwa ase ababwatani be kanisa yege katoliki ya Sengima litukulia lero magiga yokorarigwa na gose chingenjo chonchikorokia una nigo omupapa omuya anyalika gagochorwa ase egeikaro kyanyaka bagegwikarwa agegwikaranzwa gose gegwikeranwa naba cardinal emeyamo 33 abo banyalika bagwakachikura ase chintundainye ase yekera entune tangani ya kabere ya gatatu elio kirimwa muri asoke likora ngambara igwana ngani ngochiko mupapa kolende kwikira bona muna tokana mbeo nigo elio kirira buri anyaka bali ligosoka lilikorokia huna bono umupapa muya nigo anyalika ba gagochorwa na igikeke kurubono ingwana igochiko igwekana kurwase omuteneri bwe kanisa gose chapel Magdalene Sister Chapel nigara chikosoka na gokwananga abemas papam eyo minetinga ntobwato mupapa muya gose we have a new pope echine chibucha chiabo litangani chinga kielio kilia nyakwa ligosoka na korokia buna abantu gosabu bwatani bekanza katolika banyakaba bakorokia mogoko no mochengo kubwatakana monege tambukirike
nigo omupapa oyuo gochorwa humuya nigara chikonyara kabaga gwechorera elieta liera chikaba aga kumanyikana gose ga kurangirwa togotika nayu mwanchu murigereri wiki ye nigo yabeire entambe chi county ya Nyamira magiga yababwatani ao gose abamenyi be nsemeyo gwesokya chinsemo ao kuro birengereri byabo igoro yekiganje kelkia NTCDF kiganje kelkia ngafu na boygo kiganje kya basenata kimayikete muna Senate Oversight Fund ikigenderete kurwanererwa ekenyara kabage kobekwa ase richiko litukulia lero nigo murobori kwa omwelia ase county ya Nyamira ase ebikale bya nyaka bigokoreka imeye bunge ya Burabu ase omojumbe bwe bunge ya West Mugirango weboigole omubwatani bwe kiombe kielichiko imeye bunge anyara kabaga wikirana kora umuyego munagoto manye humurikito Polycarp Okara Murobori gabo gusangiriria birengererio kurwa 7 uyurengete kunyara kobago kubeka ekiganje kirikia NGCDF kiganje kirigia ngavu na bigo kirikia abaseneta ko bahari chiko eriyo banyara koba kanyore bituke biranyara ko babigo konya gukora amagenderero nigo oiko mweli meye county ya Nyamira imeye bunge yega ya Burabu. Leo hii tumekuomba maoni ya wananchi wetu kulingana na kipengele cha kwanza cha katiba yetu. Rubili yunyara koba gukura wa amono mojumbe bworogongoro iga omoske Patrick Osero mojumbe bwigo bworogongoro wa West Mugirango moske Steven Mogaka uyura se komiti yeri chiko meye bunge nene igati ya MCA kurwa se county ya Nyamira munaba nanchi abubekirana saya iga sobo monigo batebirina uwiti wa kumuswado yigana kobali chiko ni okora kunyara kobago konya abara ikwenyorere nengo yera nyara kobage go kinya magendero kurwa se chinsemo au nimetembea kwa masuala zote hapa Burabu. Mheshimiwa umejaribu kufanya kazi nzuri, madarasa yamejengwa. Let CDF remain at the constituency. Abantu abanyawe kwe basaje n'abakungu n'abantu bagiye bazombiya ube ndemo morosika mitiyigiya pungete bigubo igeta mitiyigiya ndio manye kriteri bako toka jwana bandawe ndio toka solution ni Kenya agende bwa. See, as CDF, we address unique challenges in our constituencies because we are differently endowed in Kenya. Na pia, it is part of devolution. CDF iongeze kuwe mingi na iweke kwa constitution. Nyinabo asumusangerekano yiganigo engani yiga yanyara kobage kogokerwa moniga cyaba MC kurwa se county ya Nyamira abubo igo baganire kiganje kyabo korayishigwa iyo kibakonye na barabwo kora amagenderero ase chiwadi cyabo tigabara kuri kikyabo kya women rep omo senator n'abachumbe ekara bagekerurire kyabeire na into mara koreta kamanu gaitongore go nka konya na bali baguchaka yinko report rigataseni kya wanchete kya gatembe kurugaiga hasamaga chamene yekiganje kya NGCDF meye bunge yega ya Burabu county ya Nyamira inche gonguru kwa Polycarp Okara na obumo bwechikanisa bwa NCCK nigo bomera na ase omuchokero kalitkolia lero asobanya kaba abakorwa obosemia anene mono igoro yobuya bokobeka omurembe ase chinsemo ao anene mono chingaki liberalia siasa ligenda te komenteka kubwatakana amo nabanta bange kuyarigania igoro obochole bodne bo mwaka bo 2025 muri kitofatika digisemba nigekerana chinsemo juna gutwaragania roboti rokobwatia Chingaki amaberera agesiasa agenderete komentekana asense ya Kenya nigo obomo bwechikanisa cha NCCK rero batwara omoyega bwo kubasemia abana inchi igoro yenjira engiya barabeke omorembe. President akikuja Kisii, Matiang'i akikuja Kisii, Hamisi akikuja Kisii, anataka nini yoyote awe president, MCA, member of county assembly, governor, I don't know, hiyo mambo yote. Kila mtu wacha akuje auze sera yake, sikiza, wewe fanya nini? Nyamaza, enda kwa. Ukiona kwanza hiyo mkutano wewe huyo mtu anakuja umtaki, hakuna haja unafanya nini?
Wachana na yeye, wewe kaa nyumbani, lima bwana, lima shambani ama ifanya kazi yako umalize. Kwa sababu mbona unaenda kwa mkutano na mtu kwenda kudisturb mkutano na haja kuita huko? Kama upendi, wewe fanya nini? Wachana. Itakuwa vyema kama sisi adinasi to practice what we call peaceful coexistence. Gukwana kurasa muche okeroka imeye kaunti ya Nyamira ibasegetire abana inchi barende tibatume kwa bobe nabarai bage siasa korende batenenere oboene. Politicians wanasaidia na vitu vingine pia hawasaidii. So the ball inarudi kwetu sisi. Tunataka kufanya namna gani mambo yote hizi. Sisi wenyewe, sisi ndio tuko na solution hapa. And it's high time tuache kukaa hivi. Tukae macho, tukae nganga. Kitu kama ni mbaya sema ni mbaya ili tusaidiane huku vijijini. Kurase ensemo yabo banyorire obosemia oboiga nigo bakwaneire obobe obo bwaenekiwa ase okubuna orubebe kati ye kaunti ya Kisii na boigo e kaunti ya Nyamira. Ribogia limona matorochio watu jabona 2027 nire buyabuna muteke wakantu watu watu alafu kemibaga ono kwa una peace actors wametoka ndo mrembe kisema Kenya mia ni Kisii County. The National Council of Churches of Kenya, and we as the youths we have decided that we will be the peacemakers. Sisi ndio tutaanzisha amani katika kaunti zetu na nchi zetu, na tusitumike vibaya huko nje. Sisi kama youths tumesema we will stand as one and work as one family because we are all one. Kenya is all for us. Sisi hapa tunashukuru NCCK kwa kutuita hapa kutoka kwenye mkutano kuja kuongelea kuhusu amani. Amani imekuwa kukosekana katika kaunti mbili, Nyamira na Kisii, kwa ajili ya boda ambayo inaofanya damu kumwagika kwa sababu ya mambo ya kisiasa. Tumeitwa hapa kuongelea juu ya amani, tulete amani. Sisi kama akina mama tunajitolea kwenda kuongea kwenye vyama. Akina mama wako na vyama vya kuongelea. Tunaweza kuongelea tuita hata vijana wadogo, wasichana wadogo, wale ambao wako idle, wakuja waongelee, tuongee kuhusu amani, tulete amani katika kaunti zetu mbili. Ingo ripotera Gatembe kurwase omuche oyoiga okeroka oyo ogotoka ime ye wodi yerigoma ebunge ya Kitutu Masaba e kaunti ya Nyamira. Jefatigad Hisemba na abararia nabariki kurwase kaunti ya Kisii kulerewa ndiko banyaka bakonyora obosemia ase kiumbe kemanyikanete buna Kenya Correspondents Association gose KCA ase banyaraka bakwasemigwa na kwegerigwa chinjira abo gwente kugenda gukora emirimo yabo iriko nyaraka bagwikirania iganga yabo buna habararia nabariki muri gito Daniel Untiri no yomobo ase bali bekirana ase gikarikyo kya magerio na nigatwariganio roboti rokobwatia nase kanisa ya Getembe Church of God yegotoka asubo gatagati wo moche bosongo ase county ya Kisii ase kiombe ya Kenya Correspondents Association KCA bakobwaterna na UNESCO baina na megerio ase gati ya baralia kurwa serogongo rwagusi na mono chinga kiechiga baralia bagenderete guchingira lituko lyabo lyobose bole nsingima okokoreka kiro mwaka umutinyu gatano ege karo kyarero ningo kyarenge iguru yogokora emirimo ase nchira yekerero na mono gutumeke mitandao gose reporting in Brave New World ase gati ya baralia kurwa ase getaseni kya Getembe boigo benyorari baga asa megiria ega ukona egekegeke magega yigikarikyo abateneria baiga nigo bakwanira ukugania woko abarikia mangana libaga bokorika ku Rwanda onsi nsa chinde chonsi korengana ne katiba bate bangu busuburu bwabo ngakinde iwo bakurwe karo batageta gukora imirimo yabo ngayigene karo noina mangana yali kira asiri chikurine ne liense ngamba bwene to kore gasi yabo batabwenereti gochandwa mono abantu ba civil societies barente nkwana igorunga inkiyeko gararero batali wanchirwa babe bakuwakilisha mangana abo na mangana y'abananchi muna bagakorire kare ase karibu na abarikia mangana nigo bakwerorera amange chingaki bagokora emirimo okuburirwa nigo kwabekwa kubukia amegerio angabuna ega nemetimoko kurwe emirimo ya kera lituko heroberigwe
kubakonya kulinda nonya na afya yabo kebongo egetambukiro bagokera na koreria omochakano muya sobokoreri. Next time we take this message to station managers, supervisors and media owners, because these are the people who make decisions which end up affecting us in terms of assignments, and if they are informed on why they need to give us leaves, day offs from work, and why we need to have time to relax, then that will also help a lot, especially in the upcoming and new stations in Gusii region. Tanyako batoko ranga nere buya twasanga nabande alitogwetera ende tanyako batoko konyeka naboigo ntonyako batoko nyore byombe binde bingao ebyanyako bigote ngambi nkoto bwate sibire ende twanyora information senchira egane rotwa jamne kombe kamonto igwananga mbabe bagutochiga twakorega siamo buna bone karo konyora umusi ya station umwano very divided bachaka gukore biashara abaliki batamanyiti igo mudisi natebanga nabe kagutochika twakorega siamo na asiba witera marwa ikere bindo bine binto liko birika akonyora bana sase bagotoikera bwango ibi bitarato ikera igo rero litukuria rero ndo ataka tokorega siamo ikanisa ne national government ko bakorega tukoramo byali kuna birobyo ntobanga Kenya ere siasa yoka ganero tokora kitoko kaba kubaterina nabo bwatani au higati yabo balia begedini abarai bage siasa abo bisa babanyimbo abo bisa berichiko negati yarebo igakwanerwa sokurungeya orongo rwa Gusii na kwene kebuna uburaria bwakorekire asinchira yubororo nkuruboteri gataseni kyagatembe kurega sobugatagati wo mochi obosongo hasi county ya Kisii litrene nguruko Daniel Untiri na humanchomo ligali University ya Kisii nigo yanyarakaba gekura umorobelyo bwoko rubwatoka obubwenia bwabosa litukolia lero bunenjira ya moyo gocengerana kuyaligania gochi kobekera chigutwa aboroki walbago somera mangana yobonyagitari ime ye university yo Antobamente campo yeswa yarenge medical camp twanyala takoba tokoba na isuna Kisii University so that tokonya abantu baminto asoko bapima marwele mbalimbali tuba abanyagitari baito negi partner na mama ya Kisii University ngobere obasomya abanyagitari chikada kyosipi abago pimera laboratory nursing abakorwa mariogo pharmacy na abanyagitari bakorora barwaire so that banyala takoba organize program we tunyara ko give back to community. Tuliandaa hii medical camp ili kusaidia wananchi wa Kisii County na kaunti zile ziko karibu, na kwa saizi tumepata wagonjwa zaidi ya 500 na tumepima magonjwa mbalimbali, kisukari, hypertension, macho, wengine wamepatikana na cataract, watapewa free operation kwa Kisii Hospital. Na kikubwa tunataka wananchi waelewe university yao na iko hapa kufanya kazi na community, sio sisi pekee. Muone university iko mahali pale na nyinyi kwa hapa, tuko pamoja na medical camp kama hizi zitaendelea. Kuna nyingine Nyamira, June, na kila mwaka tutakuwa na camp hapa. Hii medical camp ambayo imeandaliwa hapa na university imezingatia areas nyingi. Kuna area ya cancer, area ya nutrition, area ya ugonjwa wa kisukari na magonjwa mingi ambayo siku hizi ambayo tunaona tukiwa hospitali yanaweza kupunguzwa ikiwa tutakula vyema. So ikiwa umekula vibaya na umepata haya magonjwa, still unaweza kufika hapa na tutakuonyesha ama tutakufundisha jinsi ya vile unaweza kula vyema going forward ili uweze kuwa na afya nzuri. Chida kamera ngabere chaitire igoro hechinza biro mwancho muligerali kwikiragwe tokwenda sinza ya kabiri studio tonyala basami bwage tembe kurwase umugaka ocho nyambasura tokirana ningendera kumanyia amange Agaka ninjo ninjo tembe ninjo dorome ninjo manana man ninjo bangina ninjo
onchari omache ndi bachigo kendo tatona nako enda bwiro bukitoba tikisiumba ene nkwanera gitabanchari ba minto banchari mbali bagere abanchari nabwo abantu ba minte nyumba ya gatatu na hena butu etogereti nere monga yo mugusi kere nyumba yo mugusi no tuomerete bonchari wono tatunda no manyaye igo kimunchari yo jabata masikari yale onchari yo mache indi bachibo kendo akenda bwiro bukitoba tobo tikisiumba utete ngubata cha minto anyuma cha kuna kumereza kukineza kauzili na umonchari yagwe togigo oinero monchari itobodi bantu bo macho murori muguzi onchari umache ndi bachibo kendo akenda bwiro bukia tobo itigisiumba utete ngubata cha minto anyuma cha kuna kumereza kukineza kauzili na umuguzi atebete iginge kabiro Agaka ninjo ya tembe, ninjo darome, mangana man, bangina ninjo. Eduka ya Womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi minse liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu buriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo babwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chire chia mache inyaranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri buririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabuno uraganye bwochoganire erangiriga aseduke nyiga ya Uhuru Superstores na bwokwege na muna ekale ya watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke nyiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex iyo muchuyigo busongo iyo erange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene wingi ya Credit Bank asamange bakere simbetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwancho muligire kwenyeria tu omugano ri twanyara kwa toko chakirali tangani igoro ya obachori bo papa omoya nigo tungumanyigwa huna nigo akoro kwanga Robert Francis Prevost ojore omo popo mutangani kegima korwa ase ense ya America na elietali yaye liemeremo nigago chikoro kunga Pope Leo the 14th wose Papa Leo wa 14 tokotika nayo mwancho omurigereri abamenyi be bunge ya Kasipul abamenyi be bunge ya Kasipul rizikolia lero niko banyara ko bakwarigania omubere w'umujumbe wabo nyagosira sa Charles Ongondo uyo nyataka gwakwa amasasi sobo cyo Nairobi nagosiria umabwaye na nigo banyara ko bakorobekana azichinjira nabo igo emechi yonsi azichinjira wika asenga yaye ime ya Oyugis.
na omo wakiri Danstan Omari niganyara kabaka kumwegerera hitkolia raro Philip Aroko uyora so yo momo sebali babwataniriye amo no guito ko mujumbe Okaspol omoske Charles Ongondo Gwere ase omo wakiri Danstan Omari nyakabaka tabana okobwatwa kwa Philip Aroko na kubwatanirwa hamo no kwa omoske Charles Ongondo Gwere negento byage siasa kubwatakana habona nigo omoske Philip Aroko aerobeti kuchikoligia ekerogo kyobo jumbe webunge ya kase Paul na igo konya kende kuyariganiro yabo chole bane mwaka bwo 2025. Philip Aroko was not brought to court. He is the most likely candidate on the ODM ticket to win the by-election that is coming. He has mobilized for three good years to be in the ballot in 2027. But fortunes have changed. He will be in the ballot after the IBC is constituted. He was selectively brought to be arrested. And he has not been brought today because we wanted to seek for bail for him to go and bury the late member of parliament. Philip is a member of ODM. The late Honorable Were was a member of ODM. Our client, Abel, is a UDA coordinator. He was appointed into the Lake Basin by the President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Ruto, because he worked for UDA. He is likely to be a candidate representing UDA in the by-election. The two of them have been selectively brought here so that, one, they do not participate in the by-election. Two, they don't participate in the barrio. Three, according to our instructions, which we are relaying to the media, and which Aroko gave very clear instructions, the governor of Homa Bay, according to our client, is fronting for this son of the late member of parliament to be elected. This is why we are saying this is politics. We confirm that our clients are as clean ni weupe kama pamba. Shida ni siasa. And those who are using the criminal justice system should be alert that this is not the first time. Mwancho muligirali go kirabo no to kolere kionga chinsa ibere kolende kumanya tu ensemeli ya kabire to kuru matimuko niko to kukomena na Dr. Kena Moses Zarigo korwa ase enyagitali ya World Fit Health Center tanaga to kuligirali amange igoro yokomenya okuya kebo chano chiri ngoro kuharu ni ototo nyangiri kuna nseme menyerioni ga korwa usuni makoli abo kuna nseme transmission nigo akorwa Kevin Ongeri magaiji kamera nigo akorwa Wilfred Matundura. Eduka ya momo ya Uhuru Superstores Limited Nero eduka cholide ili kubatoka chirangi cha Crown